U raspravi za budžet 2018. godine prvi put u istoriji imamo situaciju da vladajuća većina opstruiše rad Skupštine. Videli smo proteklih dana veliki broj predloženih amandmana sa željom da se zaustavi bilo kakva debata o tome na koji način će građani Srbije živeti u 2018. godini, da bi se sprečila opozicija u komentarima i predlozima za budžet 2018. godine, a onda se danas ti isti amandmani povlače. To pokazuje da vladajuća većina opstruiše rad Skupštine, opstruiše rad institucija, najvažnijih za građane Srbije, a da opozicija dolazi u situaciju i Demokratska stranka je ta koja će braniti vrednost i kapacitet svih institucija, a posebno Republičke skupštine. Ovo govori o tome kako izgleda dijalog u Srbiji i kako će izgledati svaki sledeći dijalog, jer svedoci smo da imamo pozive na razgovore o najvažnijim strateškim temama za Srbiju. Dakle, ovo je još jedan dokaz na koji način se vidi važnost institucija u Srbiji i jasno je da je odgovornost u ovom trenutku Demokratske stranke i svih demokratski orijentisanih građana Srbije da sačuvaju institucije, jer ćemo svakako uzeti odgovornost za vođenje ove države, a bez kapaciteta institucija to neće biti moguće.